بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفصل الرابع في الغسل وفيه 4 مواد. dambugal ma keerol naya ɓongol ɗo ko yewtete ko fi longal ghuslun lootagol longal. so wiyama alghaslu ko lootugol, alghuslu lootagol ma lootitagol. ko fanagol lootagol ɗo ko lootagol fi dewal. di lootagol no woodi lootagol aada ko mbowka ko woowa ko fi on tigi no jogi haaju mum. man lootagol fi lakkere, lootagol fi no wuli, lootagol fi tuundi. ɗon ɗo ko noon e lootagol kono ɗum ɗo na dewal. wal ghuslu alladhi yufalu aadatan. amma مقصودنا في هذا الفصل هو الغسل المشروع ديانة. كلو تقول يميرانغول كونو دينا tawata si on tigi waɗi himo jogi baraji. si o waɗali ko tawata lootagol farilla wongol himo jogi bakkatu. o wi non e nder ngal dambugal ɗo haray dambu koye toso koye nayoyno e nder maggal. ɗum woni article ji 4. almaddatul ula article ara noon ma matiére ara noon ma toɓɓere aranere nden fi mashru'iyati l ghusli fi lawɗinegol longal. mana hollugo wonde ɗum ɗo no newna no yamira. wa bayani mujibatihi e ɓangingol kadi waɗaydi ha longal ngal fawo on tigi. mujib yani ko asbab, sababuji waɗaydi ha longal fawo goɗɗo ɗin. ka arnum ɗo ko ɗum taw yewte ko wonde lootagol ngol no yamira. ako honɗum watta sabu ha on tigi wi'e yo looto. alif mashru'iyatuhu lawɗinegol fi longal ngal. alghuslu mashru'un bilkitabi wa sunnati. lootagol longal no lawɗinira no yaminira deftere allah nden e sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam. yamirore fi julɗo on yo looto longal ɗum no ka alqur'ana no ka sunna. amma ka alqur'an qala taala allah towɗo ngo wi wa in kuntum junuban fatahharu. si tawi on woni wonduɓe e janaba, on woni junumbimɓe. junub ko ani itta ko e jambu, beccal, sera. ɓe waɗi nde wonno ko heewi kon gorko e ɓeygu muɗum ko beccal e beccal ɓe waaloto nokku gootum. ngal beccal ɗon ɓe innitiri ngal ɗon e golle waɗayre ɗon ɗen. joni noon ko faanda ɗo in kuntum junuban ko so tawi ɗon wondi e janaba. ko woni janaba on ko imma on tino yiide e sonnajo mum on. mo yiide sonnajo on ndiyam yalti yalta haray o wondi e janaba.
ma on tigi hoyɗito no yiide sonnajo ndiyan ɗan yalta ɗon kadi aɗan tigi woni wonduɗo e janaba ma on tigi fijira hoore muɗum ha ndiyan ɗan yalta no harmi noon kono ɗon kadi hara on tigi wondi e janaba Allah wi ɗo so tawi on woni wonduɓe e janaba fattaharu laɓɓine loote lootite laɓɓintinne o ittahara tatahara ittahara ko iftaala igtasala ittaraba tawol iftaal lootite ko yamirore fattaharu laɓɓintinne lootite ɗaare lootito no fira piiji ɗiɗi no fira a lootugol hoore ma antigi loota hoore ma no firta a lootugol kadi laawol ɗimmol lootito ani a looti laawol ara noon fillitagol lootagol ngol no wiye lootito ka an a lootugol hoore ma antigi na lootito tayib ɗo Allah wi si tawi on wondi e janaba looteɗo ko yamirore wa gala Allah wi kadi fahin wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu wota on tigi ɓatto juulugol ma ɓatto ka juulete ɗon si on tigi no wondi e janaba sina hara ko taƴitowo e laawol feƴƴa rewa feƴƴa ka juulirde o wi hatta tagtasilu ha looto ɗon o tagtasilu ɗo laɓɓinani en ko honɗum woni ko fanda fattaharu to o wi laɓɓine ɗo o wi loote al ihtisal يعني أكثر تفسيرا وأبين من التطهر وقال صلى الله عليه وسلم لولا الله ماكي إذا تجاوز الختان فقد وجب الغسل ستاوي سني نود دي يوتين دي سني نود mana awra sunninaɗo on ka gorko feƴƴi ti awra sonnajo on ka sunninaɗo on yawtiɗon feƴƴi fagadi wajabal gusru hara e longal ngal waɗɗike ndiyan yalti yalta hadis goɗɗo go on ɗo ka sahihayni ko wi idaltagal khitanani fagadi wajabal guslu nokku o wi ida jalasa bayna shu'abiha al arba'i wa ajhadaha fagadi wajabal guslu أو إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل ɗo holli wonde sonnajo on kadi ko sunninteɗo ko teddinteɗo nde onno awra goto to wiyatake ɗiɗi awraji ɗin ɗiɗi ɗo ko holli ko awra sonnajo on e awra gorko on ka be ko sunnina ko taƴa kon luttiti ɗon kon si ɗum ɗa feƴƴitoyi ɗum ɗa hara e longal waɗɗike ndiyan yalti yalta ɗum ɗo holli wonde lootagol longal koko lawɗinaka sharia men koko yamira ba mujibatuhu sabimbinnoji longal ɗin alif aljanabatu ko janaba honon janaba no moɓodiri wa tashmalu aljimaa sinama janaba haray no natori nder ɗon no mofti ngol konngol no mofti yiidugol e sonnajo aljima wa alwiga ko sonnajo e gorko e sonnajo mum yiidugol e daɗɗudi ɗum ko wiyete ko janaba wa huwa iltigaul khitanayni ko ɗum woni hawrodirgol fottugol jaɓɓodirgol sunninaɗi ɗin ɗiɗi walaw biduni inzalin haysi tawi cippingol heɓaki haysi ko ganin cippingol gaye cippingol mana inzal ko fanda ɗo ko yaltingol mani on haysi mani gorko on yaltali mani sonnajo on yaltali kono si tawi awraji ɗin jaɓɓodiri natodiri haray on tigi woni wiyete wondi e janaba wal inzal ko fanda inzal ɗo
huwa khurujul maniyyi biladhatin ko wal inzalu e inzal wala mana ko wiyete janaba kon no naati nder ɗon aljima'u awraji ɗiɗi gorko e sonnajo muɗum yi naatondirgol hay si tawi mani yaltali hay goto e maɓɓe ɗimmum ɗum wal inzalu e cippingol yaltingol maniyu ko wiyete inzal wa huwa khurujul maniyyi bi ladhatin ko mani yaltirgol dakamme fi nawmi woni e nder ɗoygol aw yagadatin ma e pinal min rajulin woni koye gorko ɗum yalti aw imra'atin ma koye sonnajo ɗum yalti ɗo kadi hara on tigi woni e heeɓi ko wiyete janaba ko none wo none no mani on yaltiri e on tigi tawi nde mani on fewndo ka yaltata ɗon on tigi no heɓude dakamme no fotani ɗum ɗon ɗon aray ɗum si waɗi haray o woni wonduɗo e janaba ɗum woni ko gorko woni ko debbo ɗum woni himo fini woni o ɗaani o hoyɗi no wirɗen noon woni o ndaaru piiji ɗi duwaka ndaarede worɓe rewɓe ko yiidata ma o fijir hoore makko junngo ngon haa ɗum yalti ma o fijidu e sonnaajo haa ɗum yaltidi e faale ɗo haray on tigi wonni wonduɗo e janaba li qawlillahi taala sabu konngol Allah to ɗon ka o wi wa in kuntum junuban fatahharu wa qawli rasuli sallllahu alayhi wa sallam e maako nda ɗon ka o maaki ida altagal khitanani fagadi wajaba alghuslu si jaɓɓodiri hawrodiri fotti sunnina ɗin ɗiɗi haray longal waɗɗike ɗum ɗo woni waɗɗinojum lootagol aranum ɗum janaba ko piiji ɗiɗi yidugol e sonnajo ngol yidugol ɗon tun hay si ndiyan yaltaari ɗum ɗon waɗɗini woni on tigi wondi e janaba ndiyan ɗan yaltugol e on tigi yaltira faale hay si na yidugol e sonnajo ɗon ɗo kadi haray on tigi woni wonduɗo e janaba idan ɗum ɗo o janaba ɗo noon no heɓori wo woni ko ɗumɗa haray waɗɗini on tigi lootagol ngal longal ngal sifotoɗen yeeso muɗum fi muɗum yeeso ɗo joni ɗimmum ɗum e waɗɗinayɗi lootagol ngol inqita'u damil haydi awin nifas ko taƴugol ƴiiƴam fiilayeru sonnajo si taƴi mana o gayni wuppude awin nifasi ma hara ko ƴiiƴan jibingol ngol ko jibinno ko ƴiiƴan ko yaltata batte jibingol ɗan ɗon kadi ɗan taƴi haray waɗɗike ɓeeɗo ɗiɗo lootagol kadi no longal lootorte noon li qawlihi taala sabu konngol Allah taw ɗon ka o wi fa'tazilu nnisaa fi lmahidi wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa ida tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum llah fa'tazilu nnisaa woɗɗite sonnaɓe itizal ko beragol ko woɗɗite sonnaɓen fil mahidi fewnu kaɓe fiili ɗon ma kaɓe fiilorta ɗon wala tagrabuna ta on ɓatto ɓe deyi hatta yatahurna ha ɓe laaɓa ngal laaɓal ɗo ko ƴiiƴan nan tajugol si ƴiiƴan nan taƴi ɗi fa ida tatahharna si tawi ɓe laɓɓintinnike ɗo ko kamɓe watta tajugol ƴiiƴan nan ko Allah watta kono laɓɓintinnagol ngol ko kamɓe watta si tawi ɓe laɓɓintinnike ɓaawo ɓe laaɓugol fa'tuhunna arde e maɓɓe min haythu amarakumullahu nokku ko Allah yamiri o yo arde e maɓɓe ɗon ɗo kadi holli wonde ƴiiƴam fiilayeru sonnajo si taƴi ma ƴiiƴam jibingol makko si taƴi haray waɗɗike mo lootagol wa li qawlihi sallllahu alayhi wa sallama e sabu maku nelaɗo ko makanno sonnajo oya o maaki umkusi ñiiɓu tabutu qadra ma kanat tahbisuki haydatuki embere ko wonnoɗa fiilayewru ma ndun no dumbe ko wonnoɗa law ado ɗum jiiɓodirde balɗe ko wownoɗa wonde hara fiilayewru ndun no dumbu ma gayi juulugol e horugol ɗo kadi ɓay jokkodiri ƴiiƴan ɗan
kadum hewti wo ajjodo berdum don hara juulale a horali si dum don timmi summa tasili refti lotoda sonnaɓe tato heɓuno gilɓaye fi ƴiiƴam oɗo sonnaji no tawa e maɓɓe ƴiiƴam nan jokkodiri e makko lebbi o ari o wi nelaɗo min mi fiiloto mi laaɓata yomi terto juulugol aɗo maki o woye o maaki ndaaru fewndo nun ko fiilotonoɗa fiilayru normal ɓiru balɗe ko wonɗa yide on tumati kon ada ɗum ɗo déclenchade jokkodira ɗen balɗe lawje ɓayɗa siɗamani tiiɗe lewru be jooɗo wano ɗen si ɗen timmi lootoɗa noon kontina juulugol ngol hatta juulida e ɗan ƴiiƴan ɗo joni wonti ƴiiƴan ñaw wona ƴiiƴan fiilayro hande kadi tammum ɗum e waɗɗineɗi lootagol ɗin adduhulu fi l islami ko naatugol kal islam faman dakhala min al kuffari ila l islam mo naati tawa koye jeeyaɗo e heefere ɓen kal islam wajaba alayhi an yaktasila waɗɗike e makko yo looto li amrihi sallllahu alayhi wa sallam sabi yamiror nelaɗo nde o yamirno sumamata ibnu assal alhanafi oɗo gorko wiyeteɗo ni nelaɗo yamiro bil irtisal lootagol hina aslama sanga o jebbili sanga o naati kal islam ɗe gandi oɗo sumamata ibnu assal oɗo ko hoorejo mawɗo gorol num laaminoɗo e leydi yamama ndin ɗum ko telen riyade on ɗum ko e nder arabi saoudite fewno ɗo joni noon sahabaɓe nelaɗo nangoyimo tawi mo yalti kanko ton ko lanɗo kono o naɓorali ko aynamo kanko towi mo jindude ni kabbu ɓurete woɗɗa saare nden sahabaɓe laɗo yimo tum wimo kap haɓɓimo wattewore pucci ɗogide e makko few laawoyi fonjoli ɓe addimo ha madina ɓe naadimo ka julide ɓe haɓɓimo ɗon e tugalal ɓe yeytini laaɗo sumama de men nango imo nani allah waɗimo arsikame men nangimo men addimo himo ɗo e laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ari hiwrimo o maaki nelaɗo maaki naatu kal islam naatu maleɗa o inni si a wari jon ƴiiƴam si a yaafike ko a wowɗo yaafade kanka ɗo feƴƴalɗo ko yata balɗe noogay ñande o ñande nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ara innamo naatu kal islam o fillito ngola konngol si a wari jon ƴiiƴam mana a wari jon ƴiiƴam a wari mo tawata si tawi no hara nawa ɗo nde himo hewte hara ƴiiƴam buy hibbama sa yaafike a waɗi ko wowɗa laaɗo fanka ɓaawa timmitene balɗe noogay lalmaki firtemo accitemo ɓe firtimo o yehi ha o muutoyi ɓe accitimo haynade fes sikki aray joni o wotini ni yawgol o yehi ɓe yoyimo ara ko boni adada ɓatti to ɓenni ko sumama o ari ha o hewti yeeso laɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o inni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullahi o wi neeɓi komi wowligol kolngol ka ɓernde anga o wi kono mi falano ka wowlugol ngol ka kaɓɓol sakkona yimɓe goo wi o yak koko o haɓɓa konko fi yo firte ko ɗum o wowliri o acci ɗon ha o accita few o yehi joni ɗo hay gooto e longintintama ɗon inna ha woɓɓe ko natino islam ko ɓayari ɓe haɓɓama andama dakhala al islama fi mahdi ragbatihi ko faale makko simple ko ɗum natiri kal islam o inni mi arɗo mi fonduɗen tun mi yiwma tun mi andi an ko allah nelma ko wonɗa wolde kon ko gonga joni no riwayaji ɗiɗi ari ɗon riwatu sahihain o yahi
o looti o yahi e jardin woɓɓe o looti ɗo na yamirore few dahaba ila hadigati qawmin faghtasala o yahi e jardin woɓɓe o looti riwayatu sunan amarahu nabiyu sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila riwayatu sunan on ko on addi ɗo nelaɗo wi'i yahu lootoɗa hakkude mum no sertigoy ka tawata ko kanko anni yahi lootani hoore makko ɗum hollano waɗɗi amma kan nelaɗo wi'i yahu lootoɗa ɗo ko yamirore ko sharo ɗum waɗi karma ko ɓe luutodiri moƴƴi si kefero naati kal islamu hare no waɗɗi yo looto ka waɗɗaki taban si ko helli faaɗo hare no waɗɗi yo looto fi honɗum hay si naafi naatugo kal islamu ngol kono no gasa longal no waɗɗimo wonata ha o waɗali zina o wonda e ɓeygu o hoyɗitaki ko helli faaɗo etta si tawino o waɗi ɗum waɗino yanino makko o lootike on tumatike o lootino ko gontataki kal islam أن الكافر لا نية له وهو ليس مخاطبا بفروع الإسلام إذا كنتم ويامر تيولوت أوي نايا بندون إكو وقتين تلوتا قول الموت كو مايدة كادي سيهبي قد هاراي وقتك يولوت دو نا يولوت كو يولوت فإذا مات المسلم سجل ماي وجب تغسيله هر لوت قول مقول وقتك هم بوربه لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك سبو نلادو يمير قول إذ تود أمر ويمري بتغسيل ابنته لوت قول بيتو مكو دبو ماينو دو لكو زينب لما ماتت سانغا زينب مايونو رضي الله عنها يلا ويلتنمو نلادو يميرنو يبه لوتمو o wi lootemo tati waɗon e nder ɗin laabi tati waɗo goɗɗum hara sidrino e muɗum jaaɓe kama warada lahu fi sahih wan ɗum ardi noon e immorde la sa sallam ka sahihul bukhari سينما في الصحيح سيكو مغاربة هذا كو صحيح مسلم سيكو مشارق كو صحيح البخاري ليس كذلك لأن المغاربة يعتبرون أن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري والمشارق يعتبرون صحيح البخاري أصح وهو أصح وهو أصح طيب ɗo ko ɗiɗo piiji nayi o janti ɗo woni ko waɗɗinta lootagol longal en andi lootagol ngol koko yamira ko honɗum watta sabu ha on tigi looto ko si goɗɗum e ɗiɗo lintaɗi ɗo heɓi on tigi ma yustahabbu lahu l-ightisalu ko yiɗana lootanagol kon an ɗiɗo naylintaɗi ɗiɗo no waɗɗi si goɗɗum e ɗum ɗiɗo heɓi neɗɗo waɗɗike mo yo looto joni no woodi goɗɗum tawanno yiɗa ya lootana kon sa lootaki ala bakkato ɓeyna al agsalul mustahabba lootanɗe yiɗade ɗen ara non ɗum lil jumati juma no yiɗa lootanagol juma لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما كنا لك وماكي وغسل الجمعة لو تنقل الجمعة واجب نودي على كل محتلم إهورك له اللفان أويدو نويدا حديث أوي نودي حديث أوي غسل الجمعة كونو عندي sallallahu alayhi wa alihi wa sallam makino e hadisi goɗɗo goo wonde mo salliganike juma o dawi yani o yahi law o naafi ko Allah taaginani mo o heɗiti o fijaali
makko ɗon ɗon ɓeydo yo kadi bonus balɗe tati o hadis holli jaka salli gon tuno gayna ɓe watti ɗon wonde fewno khilafatu umar radiallahu taala anhu o ƴawi ka gangunal o fuɗɗi khutba ousmane yaltitoy o taƴi khutba o inni ousmane ko fewno ɗo arata ousmane inni inchagaltu ma zidtu an tawadda'tu thumma ataytu omar inni walwudu aidan sayyidna ousmane o heɓi mapunde o hilni goɗɗum ha almaminati o hewti o tawi almaminati o salligi o naati omar wi ousmane an jeeyaɗo e attinoɓe ferde ko fewno ɗo arata o inni mi ko fewno ɗo mi hetti mi wawali ɓeydi ɗum woni mi salligi pet hay mi rotaki mi salligi tun o inni ɗum kadi e salligi tun kadi o wi hi ɗum ɗo holli wonde salligi no gayna sina ɗum omar aslan ousmane yondinotano salligagol ngol tun omar kadi o andatano o salligi tun o lotaki o fanka ɗon holli wonde salligi on tun no gayna ɗo o wajibu ɗo ko li attarghib ko rerɗingol wonde haraya a lotanagol jumangol de ɗum ko sunna tentuɗo tati on lil ihrami fi harminangol hajju ma umra yusanna no sunnina liman arada al ihrama mono faala harminangol bi umratin umra aw hajji ma hajju an yaktasira nde lorto ko wiyete harminangol hajju ma harminangol umra ko natugol e annuye o natugol e golle ɗen fuɗɗagol golle hajju ma fuɗɗagol golle umra taɓa ɗum ɗon no woodi nokkuji ka ɗum happana ko ɗon fuɗɗete wonande iwɗo yaasi no warna nokkuji dhul hulayfa al juhfa yalamlam dhata irqin e qarnul manazil ɗiɗo nokkuli heti makka ka iwruɗa o e ɗiɗo si a feƴƴay ya anni waggol umra ma hajju ko ya arɗon anniyoɗa ɗon no moƴƴi lootoɗa no yiɗa on tigi looto taw so natan ɗe golle ɗo o wi li fi'li rasuli sallllahu alayhi wa sallam wa amrihi bidhalika sabu nelaɗo waɗugol ɗum o yamira ɗum kadi nelaɗo ɓaawo o faalama ewnagol fi harminangol hajju ngun no sonnajo makko makiri no nene men aicha ihtasala li ihlalihi o lootanino fi anniyanagol makko e harmingol ngol o yamiri ɗum kadi tati on li dukhuli makkata wa lil wugufi bi arafata li fi'li rasuli sallllahu alayhi wa sallam dhalik sabu kadi si on tinatoya e makka o andi joni wonde lootagol ngol hakkude e miigatuji goo e makka no woɗɗodiri wono dhul hulayfa ko on no ɓuri woɗɗitade hakkude dhul hulayfa e makka ko fandi o ko fandi kilo 100 no hakkude mum juhfa e makka ko 96 kilométres ɗon e yalamlam no fota kono yalamlam makka e juhfa e makka ko ɓuri ɓattade ko garnul manazil zato irq ma garnul manazil ko ɗiɗo ɓuri ɓattade almuhim no wawi joni taw on tigi lotinoke to kono so tawi joni ko seppugol ma jawgol e hoore gueloɗi ma hoore pucci on tumati fewde on tumati nu ma ara joni ko otowal ngal climatisaka no wuuli ha feƴƴiti wonde ara 45 degré ɗo yo hewtu tawa o lakkama joni noon kala ka moɓodirte jama tawa fayda guuwidirgol ko kolodirgol foti hara a yadal ton e lakkere e uurengol ɗumannigol l'islam ko dina pinal wona ya lorru joni noon lootoɗa fi ɗum ɗon sa hewti makka fillito kadi fayin lootagol ngol sabuna no filla abdoullah ibne oumar radiallahu taala anhu ko ɗum ko sappi ɗo ko wonde so ari no natugol makka
ko dhi tuwa ko ɗon o waalayno o waala ɗon weeta o looto noon o naata makka o wi'i ɓay o landama ɗum o wi nelaaɗo waɗi ɗum ko laaɗo mi ñentini jowi nayi on li tagsili lmayiti fi lootugol mayɗo nane lootugol mayɗo on lootugol mo ngol ko farilla amma mo lootimo on tigi lootitagol kañum yawɗo looti fure ha gayni yandi kankari o loototo kankari o lootagol ɗum hino yiɗa faman gassala mayitan mo looti mayɗo ustuhibba lahu o yiɗanama an yaktasira nde o lootito kanko tigi kadi lil hadisi mutaqaddim fi sabu hadis ardinoɗo on dow arnoɗo on dow hari ka fuɗɗode mo looti fure no farlimo yo looto kanko kadi mo rondike fure no farlimo yo salligo kono ɗum ɗon monta kono heddi joni yiɗegol ngol ɗeɗo lootalle ko lootalle yiɗaɗe so on tigi waɗi o heɓa baraji so acci o heɓata bakkato ɗeya lootalle arana nayi ɗen noon ko waɗɗiɗe mo waɗi heɓa baraji kono mo acci o heɓa kadi bakkato almadda thaniya matiére ɗimo fi furudi lgusli fi farillaji longal ngal wa sunanihi e sunnaji longal ngal wa makruhatihi e añaɗi ɗin ka longal aranum ɗum wahid furuduhu wa hiya farillaji longal ɗin ko ɗiɗo aranum ɗum anniyatu ko annuye ɗum ɗo jumhur en no ɓe on tigi anniyo khilafan li abi hanifa abou hanifa tun e wi'i hayson tigi anniyaki kono ɓe on tigi anniyo hono ni annuye o wi wahiya ko wiyete annuye asmul qalbi ko fellutugol ɓernde nden ala rafi l hadathi l akbari fi townutugol tayre mawde nden bel iktisali saabu lootagol li qawlihi sallllahu alayhi wa sallam sammako naɗo ka o maki innama l amalu andu golleji ɗin ko taskorte binniyati ko annuyeji ɗin wa innama li kulli mri'in andu ko neɗɗo wo neɗɗo ko o mari ko e baraji golle makko ɗe manawa koko annino kon ɗum ɗo holli wonde kala golle ɗe neɗɗo gollata tawa ko o tañƴini toon ko baraji ko be o anniyanoɗen golle ɗon so o anniyaki o mara baraji mo o annuye ɗo wona ko wowlete dogi e ɗenɗe yimɓe e aadaji e mbowkaji jamaji bus e julɓe ɓen hande annuye koɓe wowlu siko julde ari juulugol allahumma inni nawaytu salata dhuhri salata abi bakrin allahumma ahsin wuqufi bayna yadayka allahu akbar siko salligi allahumma inni nawaytu an atawadda ko rotagol longal allahumma inni nawaytu an aktasila li wajhika alkarim ɗo fof ko biɗa annuye na ko wowlete ko décision ka ɓernde si tawi joni goɗɗo e men no faala dawgol ɓe mbi madina wona yo wi awa allah miɗo anni dow bimbi dawgol madina si allah jaaɓi hara ko principe ngal kadi mi ƴetti ɗo owaye ko décision tum wiyata to on to ƴetta ko andita ko madina fof te ko wiyatama kusuku sunno ƴetta pasiri ƴetta ɗum ɗo e ɗum ɗo e koto fof ko ɗum miɗo anni yagol madina ɗum woni annuye ɗimmum ɗum e farillaji longal ɗin ta'mimu sa'iri ljasadi bilma'i bidalki ma yumkinu dalkuhu wa ifadati lma'i ala ma la yata'adharu dalkuhu hatta yagliba ala dhanni anna alma'a qad ammahu kullahu ta'mimu ko hunnugol huɓintingol sa'iri ljasadi ɓandu ndun fof huɓintinnandu hon ɗum bilma'i ndiyam sonti ani lotal longal ko ɓuɓɓingol ɓandu ndum fof ndu fof mayru hono ndu ɓuɓirta o wi bidalki ma yumkinu dalkuhu ko yiggugol ko newi yiggugol kon ko wawato yiggade ko gon tigi yigga wa ifadati lmayi e wancingol ndiyan ɗan ala ma yataadharu dalkuhu e ko tawata newata ko yiggugol ɗum ko gantinoto yiggugol ɗum nokkeli ka tawata welaafi yiggugol junngo ngon welaafi hewtingol hibba ndiyan ɗan ɗum hatta yagliba ala dhanni ha sikke ɗen foola
anna al ma'a qad ammahu wonde ndiyan dan huɓitimo kanko on ɗo lotade kullahu o fof makko. kanko ɗo ƴetti koye madhabe imam Malik on ko wonde kamɓe yiggugol ɓandu ndu nde no lootolol ngal yiggugol ko farilla kono na alal itlaq ka tawata ndiyan ɗan sa hibbi ɗan tun ɗan nangay ɓandu ndu ɗan ɓuɓɓina yigguɗa yigga na ɓe yigga kono no woodi nokkeli goo wonde so tawi wano peƴƴino e ɓandu goɗɗo ma no fungiti ma nokkeli goo guri ngin haray no yorike si tawi a hibbitu ndiyan ɗan rewa e ɗan feƴƴa harala ɗan ɓuɓɓinaali ɗon feƴƴi ɗan rewa ɗan feƴƴa waɗan dara sikka ɓuɓal no tawa no rawni ko rawnu no fungiti ko fungitinno ɗon ko ɓe yigga ɗon on siko noon wayi ɓanndu ndun partiji ka wayi noon ɗum no ko ɓe on tigi yigga moƴƴi ko ɗum waɗi kata ɓeyna al amakinu allati yambu anha al ma'u nokkuji tawta ndiyan ɗan diway ma ɗan hewtata moƴƴi yata ahad ɗum ko yon tigi dartuɗi nokkuji wano kale baga kenkeje ga woɓɓe daɗe har no waɗi ñuɗi woɓɓe gaɓɓude no gara ɓoomi woɓɓe ara no waɗi tago man sen hono luggiti no barmuno barme on awa selli kon tawi no luggiti woɓɓe wuddu ndun no untiti ɗum ɗon hakkude buse on tigi ɗen e ɓaawo on ka norol ngol jooɗoyi ɗon ɗum on yaafoto de koye ɗon jooloyo haa ka ley teppere ne tippirta ɗon hakkude kolli koyɗe ɗen howdu ndun ka ñobborta ga ɗi nokkuji e ka lewñarkiji ɗi gon tigi wattanele majji moƴƴi sina ɗum ndiyan nan hibbayɗan hoore makko ɗo ɗa rewɗa feƴƴi sa hibbiɗo joni ndiyan a waɗi ni jungo ngon ɗo ndiyan na natta nder gal ko honɗum woni ko ɗaɓɓa ko yo taw ɓanndu ndun fof ɓuuɓi hara ka meselal tuggoto ni lutta ko ɓuuɓaali o wi tati on tahlilul asabi'i wa sha'ri ko jartugol kolli ɗin e sukundu jartugol ko waɗugol ni naada ga honndu fara no ni eto har ɗumannike sukundum kadi jartugol ko ni naadugol kolli ka hakkude sukundu si on tino jogii sayande kadi o naata nder toon o yigga fii yo ndiyan ɗan hewtu ƴiyal hoore ngal yo ndiyan ɗan hewtu guri ngin par exemple ndiyan no wawi rew ɗon ko waara ni rewa tum feƴƴa hara guri ngin nder ga ɓuuɓaali si on tigi naataali kolli ɗin toon fasan ni no wawi hara toon ɓuuɓaali ko faandi ɗo o wi ko sha'ri ra'si sukundu hoore nden wo gayrihi e sukundu ko wona hoore nden kala ka sukundu fuɗi si tawi so on tigi yollaali kollin toon o yiggi e ndiyan ɗan hewta waɗɗike mo yo yiggu li anna ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibu watatabbu'u ma yambu mo addi ɗo watatabbu'u e jokkutugol ma yambu anhu lma'u ko ndiyan ɗan e hewta naba yambu ni ko tawata ndiyan ɗan yawata natude e mo yawata hewde mo no wawi ɗan rewa tun ɗan feƴƴa o addi misal on o wi ka surrati wano wuddu si tawi ndu luggiti wona wi dalika ko nande e muɗum ɗum ɗo yon tigi jokkutu tatabbu yo jokkutu ɗum ɗo o ndaara moƴƴe o annda ndiyan ɗan hewti e mum ba sunanuhu sunnaji lootagollol ngal wayya ɗin arno noon a tasmiyatu ko innugol inde Allah id tawde hiya innugol inde Allah ne mashruatu no lawɗina no yamira fi kulli amalin dibalin kala golle e jogiiɗe intérêt ko fanɗi o dibali ko jogii ɗum fayida jogii ɗum hitte ko fanɗi o kullu amrin dibalin lam yubda bi dicrillahi aw bi bismillahi fa huwa abtar hadis o nande omo selli laawol ala laawol gootol tawa
ngol no selli kono ɓay laawiɗi no ɗuuɗi hadis on laawiɗi no ɗuuɗi karama ko ɓe wi yartagi ila darajatil husne mo wawi gollitirede idan on tigi wi bisimillah ɗimmum ɗum gaslul kaffain tawa bisimillahi ɗo haasi ka hurgo on tigi bisimillahi nde wonno nde sa sallam lootiki ka hurgo joni noon si kanko yamiri yo wiye bisimillahi holli wonde ka hurgo joni to wawiɗo bisimillahi ɗiɗi yonge sunnaji ɗin gaslul kaffayni ibtida'an ko lootugol newe ɗen ɗiɗi newe juɗɗen ɗiɗi ka fuɗɗode qabla idhalihima fil inayi ko adi naadugol ɗe yollugol ɗe juɗɗen ɗiɗi ka miran hu lima tagardama sabu ko ardi kon ka salligi mana kon tigi wancin ndiyan ɗan taw si tawi ko miran udditiɗo ko faala ko ñeɗirgol juuɗe makko ɗen wona peletungo wone ñeɗirde wona sulerru ko yo wancinta o sooɗo gol sooɗagol ɗon ko sunna automate ɗum o ñeɗira juuɗe makko ɗen aɗa sa sallam o wancinno o soodi ha o gayni laabi tati o julbiri ñaama ngon noon o ñeɗiri ndiyan ɗan ka ñaama o watti ka junngo makko nano o looti ka soɓe ɗen yaltita ɗum tan ɗum ɗo ko sunna tati on albidayatu bi isalati l ada fuɗɗorgol taw ittugol soɓe on so on tigi sooɗi ka o gayni ko yo lootu soɓe on nayi on taqdimu aadai lwudui qabla gasli ljasadi ko attorgol taho fuɗɗorgol ardingol tere salligiɗen loota ɗen taw ko addi lootugol ɓanndu luttunu ɗum mana on tigi salligo no julde salligorante taw jowi on almadmadatu wal istinchagu wa gaslu simahi al udunayni ay batinihima wuyɓagol ngol e sorkinagol ngol wuyɓagol ko waɗgol ndiyan ka hunnduko hayla tutta istinchagu sorkinagol ko pooɗirgol ndiyan ɗan foofa ngol naɓa ɗan ka nder kinal wa gaslu simahi l udunayni e lootugol budde noppi ɗen mana kaaki noppi ɗin tele nder ga ɗum ɗo kadi ɗum ɗo koye sunnaji ɗin noon jim makruhatu añaari ɗin ka salligi afan añaari ɗin ka longal makruhatul husli hiya añaaɗi longal ɗin ko ɗiɗo ara nun ɗum al israfu fil mayi fantingol ka ndiyan ɗuɗɗina hibba poco pacanno israf ko ɗuɗɗingol ha feƴƴita id iktasala rasulullahi sallah sallam bi sa'in tawde nelaɗo o lootori sa'are nde ndetirte muudo ko nde woni sa'are wa huwa arba'atu amdadin ɗum le ko muddo hoykoye nayi muddo hoye nayi muddo ngootu no fota e hifnatul yadayn ɗe juuɗe ɗiɗi ɗi hara ko juuɗe mum hakkindi janɗa ha feƴƴiti fanɗa kadi ha feƴƴiti sifa ɗe juuɗe an ɗo woni ɗeɗo ko hakkindiɗe yo tabara mina wasata sa ñeɗɗi ɗum ɗo woni siko maaro wona ɗum a ñeɗɗi ɗo ha heewi tew ɗum wiyete muddu so a ñeɗi tew a wancini ha timminayi haɗa woni muudore ɗum woni miran hum waɗay kon kilo ɗiɗi e feccere tawde nelaɗo ko ɗum ɗo lootorno fi kala en wiya on tomata ndiyan no metti heɓude kono si tawi no hara ko ɗuɗɗingol ndiyan na ɓurno moƴƴude nelaɗo heɓayno ka heɓa ndiyan ka holli ɓurtingol ngol moƴƴa ɗiɗi on alghuslu fi lmakani najisi khashyata talawuthi bin najasati no jeeya ko añakol lootagol e nokkure ka soɓe woni nokkure soɓunde honɗum añira lootagol ɗon ko hulgol wota on tigi wujito soɓe ɗen khashyata talawuthi hulgol wujitagol talawwatha ko wujitagol moddintinnagol bin najasati soɓe ɗen kono hatta so on tigi lootike nokku ka soɓe on woni ɗon soɓe on memali ɓanndu makko ɗum haray longal ngal no selli tati on al ihtisalu bi fadli
tahuril mar'ati lootagol ndiyan ɗan sonnajo gollitiri luttini لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال بفضل طهور المرأة كما تقدم سابونلا دو حدي لو تقول كد فضل تقول بيتا كد يعني كلوتي طهور المرأة لا بل sonnajo mana sonnajo laɓɓintinni ke luttini ndiyan salli gorko argol salligo ɗan ɗon ma o looti ke o luttini ndiyan gorko argol ƴettata ndiyan ɗon loototoɗan longal no aña saba mali kanko ɓe wi o añaka few woɓɓe go wiɗan loototake few kono hakkude on si tawi goɗɗal ngo no woodi accugol ɗon ɓa yedduɗa ari e majjan ɗum ɓuri moƴƴude ɓaynaɗo kadi haaɗi e lootagol ndiyan ɗan sonnajo luttini mali kanko ɓe honɗo ɓe ƴetti ɓeyni ɗum añaka ko tawde tabiti yaqinan nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam lootodi e sonnaɓe muɗum wano nene men maymuna fillitike ɗum nene men aicha fillitike ɗum juuɗe maɓɓe ɗen luutodira nde oɗa no wiso o yiya no ñeɗude onno kande no wiso oɗa kadi no ñeɗude o wi fa tahtalifu aydina fil ina juuɗe amen ne luutodira nde oɗa no ñeɗa oɗa no wiso oɗa no ñeɗa oɗa no wiso on joni sonnajo on so ñiɓɓay ko juuɗe ngone ñeɗirde si juuɗe untike nder toon haray batte makko luttika ndiyam joni noon laɗo kadi no ƴettude on batte makko ɗon looto mali kanko ɓeyni ɗum haɗaka kono ari hadis laɗo sallah sallam haɗi gollitirgol ndiyan ɗan sonnajo tum weddodi e muɗum gollitiri ɗum wadde imam ahmad kanko o wi si tawi on tigi lootude e makko a ñaaka siko sonnajo tum yawi weddude e ndiyan ɗan looti luttini o wi ko ɗon woni ko a ñaako tayib nayon al-ightisalu bila satirin min ha'itin aw nahwihi ko lootagol hara wirdallo ala wano wirdallo maadi ma ko way mum conci ma galange ma ɗum wona hurgoje men men waɗa e noon hara ko huuɗo waɗe ni almuhimu taw heedore no woodi hara yimɓe yiyata on tigi lootagol hara yimɓe no yi on o reeni on tigi ma ƴatun e caangol ni ka henti ma e weendu taw wi heydode ala ɓotto coñci ɗo wona e lootagol tawa goɗo yaɗo nde ɓe hara ɓe arino ɓe ara ɓe yino ɓe yiyano ɗum ɓe yiltoyo ɓen a yollotoɓe ara ɓe yino ha ɓe ɓernde maɓɓe ɓutti ɗum ɗo no aña ha wallahi ayo allah wurne ka saare harnaka fulawa fulawa probléme ji no ɗuɗi to moƴƴino awnahi ma ko nande mum li gawli maymunata sabu konngol gonɗen men maymuna maki radiallahu anha o maki satartu nabiya sallllahu alayhi wa sallama mi wirni nelaɗo mi waɗnimo sutura heedode wawo yahtasilu min aljanaba tawi mo lootade longal janaba folo lam yakun l ihtisalu bila satirin makruhan lama satarathu sallllahu alih wa sallam si tawi no hara wona wonugol noon lootagol ko alda e wirdallo no aña hato jinano haray o sonnajo no wirnamo wali gawlihi sallllahu alayhi wa sallam e sab mako nelaɗo kawo maaki inna allaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbu lhayaa allah tedduɗo mawnuɗo ko hersowo hayyun ko hersowo sittirun ko heewuɗo sutura ko heewuɗo surrude sittir ko siga mubalaga min satir ma satara satirun yalla inde allah satirun ko inde allah cheikh albani kanko wi la o wi ko sittirun on ɓe fillo cheikh albani o wanno accident oto nga yanigal wayliti joni araɓe faabagol ɓen wini ya satir ani arabe ko ya satir ya satir ya satir ya satir alala ya sittir
yani ko fi accident kono mo mapi ɓay oɗa no konngol ngol o wolingol nangol ɓuri hande wolen ɓay joni inde Allah nden ko inde Allah nden direct o dowa noddirede wona yem fabiri ko inde fi waɗe siha e addane waɗane ɓuwen noon ko inde Allah oni la gol sittir ul ya sittir kono arabe ko ya satir kala ko memi ya satir ko sittir hani Allah ko heewuɗo surrude yuhibbul haya Allah no yiɗi hersa no yiɗi hersowo fa iza ihtasala ahadukum falyastatir ɗan maki si goɗɗo e moɗon no lootade yo surrito yo wirnito ɗon kadi ko o andi na arabe men to jogii ko wiyete ko adidad yo wirnito no firta yo waɗu goɗɗum ko wirnamo yo wirnito yo ittu wirnal nongo yimɓe yiyamo ka ɗo hara miɗo wirniti koɗo yo ade wirnito no wawi wonde hara ko yontiki suuɗo koɗo yo ade wirnito no wawi ko yonti iw ka suuɗiɗo yaltita yimɓe yiya ɗum ka no wiyete adidad jowi on al ihtisalu fi lmai rakidi alladi la yajri lootagol e ndiyan dembuɗan ɗan ilata no añan li gawlihi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam sabu mako kanlaɗo maaki la yahtasilanna ahadukum wota goɗɗo mon looto dey fi lmai daimi e ndiyan duumiɗan ɗan ilata wahwa junubutamo wonde janaba ɓe wi ko hon ɗum añira ko waɗi onti lootike ɗon no wawi o tunna ndiyan ɗan goɗɗo go aroya ɗon sikka ndiyan nan no laaɓi imma o yara ma o looto ma o salligo taban so tawi ndiyan nan ko ilojam si ndiyan nan ile ɗan laɓɓina e hoore majjam kono ndiyan dembuɗan siɗan tuninama ɗan wata laɓɓinde hoore majjam almadda thalitha wa hiya alakhira qabla alakhira fi kayfiyati lghusli matiére tataɓo on ko fii ko noone mbaadi no lootorte noon joni o addi fadillaji ɗin o addi sunnaji ɗin o addi añaaɗi ɗin kono joni fara wadde pratique on fara addande joni miran o yeeto en ko ni gerdete ɗum noon jeeya e uslube façon no o waɗiri no yimɓe walli fiɓe buy waɗirali o adda e mbaadi ni waɗa kayfiya on ko honno gollirte tawa wawa si tawi hani himo yeeso ma mo tindindema joni o wi kayfiyatul ghusli hiya mbaadi no lootorte noon ko ni o wi an yaqula nde on ti wiyat taw bisimillah on ti wiya bisimillah naawiyan rafa al hadathi l akbari bi ihtisalihi tawa mo anni townutugol tayre mawde sabu lootagol mo ngol so gayni ɗum summa yahsilu kaffayhi thalathan o soɗaneme makko ɗen laabi tati summa yastanjiya refti o saƴƴo fa yahsilu ma bi farjayhi o loota ko woni kon ka farjiji makko ɗin ɗiɗi ka soɓe ɗin ɗi yaltita ɗo soɓe tosokon e soɓe jano on wama hawlahuma ko woni takko majji sera majji ɗo min adan immorde e soɓe so gayni ɗum summa yatawadda'u wudu'ahu l asgar refti o salligo noon salligi makko tayre tosokere nden man ko ɓurno moƴƴude o inna wudu'ahu lissalati wona ardi noon ka hadis o salligono judde salligorante noon o wi illa rijlahi sina koyɗe makko ɗen fa inna lahu an yahsilahuma no wodanimo nde o lotta ɗen ɗon ma a wudu'i wonde salligi makko on ɗon wa lahu an yuakhirahuma no wodanimo kadi nde o nennata ɗe ila al faraghi hatuma o gayni min ghuslihi e longal makko ngal so on tigi o ari salliga o salligike ha o maski hoore nden e noppi ɗin lutti koyɗen ne himo suɓina feƴƴugol gayna ko loota koyɗen kadi non ñeɗa ndiyan nan noon fuɗɗo lootagol longal mo ne on na accugol ɗon mara ɗon koyɗen taw o ƴetta ndiyan ɗan o hibba ka hoore makko o fuɗɗa lootagol longal o yaha o gaynidoya ka lootugol koyɗen longal ngal e salligi on fof nde wotere ala fois ko ɓuranimo o so gayni ɗum ɗon summa yahmisu kaffayhi refti o mutina juuɗe makko ɗen filma e ka ndiyan o ukka juuɗe makko ɗen ka ndiyan fa yukhallila biha usula sha'ri ra'sihi o jartira
o jartira sabu juuɗe makko ɗen lasiliji ma bindeje ma daƴƴe leeɓi hoore makko ɗen sukun ɗum o ñeɗɗa ndiyan ɗan ñaaga hen o hibbaka hoore waɗa kolli ɗin o eto ha o anda ndiyan ɗan hewti ka ƴi'al hoore ka sukun ɗum fuɗi toon harana rew ndiyan ɗan rewtu ka hoore sukun tun ɗan feƴƴoya so waɗi ɗum summa yagsilu ra'sahu ma'a udunayhi 3 marratin refti noon o loota hoore makko nden wondude e noppi ɗin laabi tati bi 3 garfatin ɗum hara ko ñeɗalle tati ka o ñeɗa o hibba o yigga o ñeɗa o hibba o yigga joni noon ɗon no ari noneji ɗiɗi imma o ñeɗa ɗan o hibba ka hoore nde fof laabi tati no ari waggol taslis ñeɗa ñeɗande hibba ka sengo ñaamo ɗo ñeɗa kadi ñeɗande hibba ka sengo nano ɗo ñeɗa ñeɗande hibba ka tumbere hoore ɗiɗo ɗiɗi noon mbadiji no ari e sunna selluɗo wande joni hoore nde gasi si ɗum feƴƴi o wi summa yufidu lmaa ala shiqihi l ayman refti o wancina ndiyan ɗan ka sengo makko ñaamo yagsiluhu o loota sengo ñaamo makko ngon bidalki yiggugol min alahu ɓorde dow ka balawal ɗo ila asfali ha hewtoya ley ɗum ka teppere summa al aysaru kadalika on tuma so gayni ɗon o hibbi ɗo laabi tati o yettina kadi o hibba ka sengo nana ɗo kadi wana noon ɓorde dow ha hewta ley ɗo muuta tabbiyan taw haymo jokkiti asna al gusli e nder lootugol ngol al amakina nokkuli al khafiyata suuɗiɗi ɗin ka surrati wona wuddu ndun no woluɗen noon wa tahta al ibtayni e ka ley ñorkiji ɗiɗi wa rukbatayni e ka koppiɗi ɗiɗi kadi ñobbitotoɗo wona wiya ko nande e muɗum wa dalika ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo li gawli aishata ko sabu konngol nen men aicha radiallahu anha o maaki kana rasulullah sallllahu alayhi wa alihi wa sallama nelaɗo allah on wonino ida arada an yaktasila so falama lootade minal janabati immorde janaba bada a o fuɗɗo taw fa gasala yadayhi o loota juuɗe makko ɗen ɗiɗi qabla an yudkhilahuma ko adi o naadugol ɗe fiɗinayi ka miran hum waɗi o julbugol miran hunku summa gasala farjahu on tuma to loota noon farji makko on wa tawadda a wudu'ahu lissalati o salligi makko julde nden noon no salligo tanta julde nden noon summa yushribu refti o ɗon ɗin tinna sha'rahu leeɓi makko ɗin alma a ndiyan o hibba ndiyan ka leeɓi hoore makko haaɗi ɗon ɗita mana guri hoore ngin e ka sukundu fuɗi to fopp loppo pat summa yahti on tuma ton o hibba hata ko yuppugol wancingol o hibba ra'sahu hoore makko nden 3 hatayatin hibballe tati summa yufidu alma a refti o wancina ndiyan ɗan ala sa'iri jasadi e ɓanndu makko ɗum fof almadatu rabiatu fima yumna'u bil janabati joni en andi ko honno longal ngal lootorte joni noon so ɗi lootike longal masi mo wondi e longal ko honɗum e dewe o haɗa waɗugol hatuma o looti yumna'u bil janabati umuru wahiya no haɗire sabu wondugol e janaba piiji ɗin lekko ɗiɗo ara noon no qira'atul qur'ani ko janngol alqur'ana mono wondi e janaba himo haɗa janngol alqur'ana illa l isti'adata sina moolagol tum wona ha e ko nande e moolagol e moccitagol ma moolagol li gawlihi sallllahu alayhi wa sallam sammakum ɗaɗo kawa maaki la taqra'u lhaidu wala ljunubu shay'an min alqur'an o wi won sonnajo fiiliɗo e wonduɗo e janaba janngata hay fus e alqur'ana on kono o hadis ɗo no fota e dartede mo jogi allah ɓoy o wi wa gawli aliyin e konngol ali radiallahu anhu kana rasulullahi sallllahu alih wa sallam laɗo allah wonino yuqri'una alqur'ana emo janngina men alqur'ana ala kulli haalin alhaaliji ɗin fof malam yakun junuban si tawi o wonda e janaba ɗo nde o wonda e janaba haysi mana simo wondi e tayre tosokere nden o salligaki emo janngina men alqur'ana ɗiɗi on dukhulul masajidi natugo ka juulirɗe wonduɗo e janaba no haɗa natugo ka juulirɗe illa al murura biha sina hara ko rewgol ka juulirɗe feƴƴa hara ko taƴitugol lel muttarri ilayhi wonande e mo feere mum alana ɗum joni feere ala be on ti rewa ka juulirde on tino iwde ɗo fi iwgol ɗo yaha ga hino suudu makko ɗum ɗo ino dambugal ngal ɗo ala ka tartore hay nokku joni noon o heeɓi haaji feƴƴugol ga
o ala laawol goo ɗo woni muttar li gawlihi taala sabu konngol allah taw ɗon ka wi wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu wona wontude janaba sinaɗa ko taƴƴitowo e laawol ka juulirde hatma looti ɗon tati on assalatu ko juulugol fardan woni ko julde nden ko nde farilla fardan kanat woni julde nden ko nde farilla aw naflan makko naafiilo li gawlihi taala sabu konngol taw ɗon ka wino ya ayuha alladina amanu kono yo gomɗimi la takrabu salata on ɓatta julde nden wanton sukara tawi ɗon siwri yon suli hatta taalamu ha andu ma taqulna ko wonɗon e wowlude kon wala junuba taw ɓattu kadi julde nden ko wonduɓe janaba illa abiri sabili sina taƴƴitoɓe e laawol hatta taktasilu ha looto ɗon nayi on massul mushafi ko memugol kamilu alkarimi tedduɗo on walaw bi udin haysi ko sawru on tigi memiri wona wiye ko nande e muɗum kanko ko ni o yiiri li gawlihi taala sabu kongal to ɗum ka o wi innahu la qur'anun karim nde ɗo ko jangetede teddude alqur'an ala teddude fi kitabi hinde deftere maknuni soomande marande la yamassuhu mematande illa almutahharuna suna laaɓɓe ɓen laɓɓintinniɓe ɓen haala buusino ɗo ɓayndi anna rigike en ala ko en wata wadde détail ji ɗin fof wondude janaba on tagriban no fottana oɗo nayo mem alqur'an on nde wonno wondude janaba simo faala o itte amma sonnajo fiiliɗo ma sonnajo jibinɗo mo laaɓaali ɓeɗo na kamɓe ittanta hoore maɓɓe ƴiƴanɗan ɓeɗo no sella ka ɓe mema alqur'an on harana juuɗe maɓɓe ɗen ɓe si ɓe waɗi goɗɗum ka juuɗe maɓɓe ɓe sella ka ɓe mema alqur'an amma cheikh albani e woɓɓe goo ɓe inni ɓe mema alqur'an hara ko juuɗe maɓɓe ɗen tigi wali gawli rasuli sallallah alih sallam sammako laaɗo ka o maaki wala tamassu alqur'ana illa wa anta wala tamassa alqur'ana illa wa anta tahirun wota memo alqur'ana o si wona ara hiɗa laaɓi oɗo hadis kadi no hattojini darugol mo ko daaro kutni woni ko fillitimo fi kala mo allah go gawi himo selli kono no hattojini dartugol kam sikki ala haala no jokkimo en torki allah subahana taala yo allah faamin alqur'an on faamin en dina kam faamu selluɗo o adsi ken kadi gollitirgol wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyhi al amin ndungu ari ɓine ndungu mum ari wacce dollande mum